Reka nongere ngusuhuzane ariko ngwani ikaze wowe nshuti yacu dohemo kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruwagaciro wamaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wayikora kuyikora mu bambere kugira ngo buri gihe cyose dusenkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Nongeye kuguha ikaze rero muri aya makuru atumye tuza muri studio igitaraganya kugira ngo tuyakugezeho. Nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi page z'aya makuru, dore ko ari amakuru aba cyaracara ku bindi binyamakuru, y'amakuru aba yagizwe ibanga, y'amakuru utapfa gusanga ahandi hagiye hatandukanye. Reka duhere muri DRC nyuma y'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye itangazo afite impungenge ko Uganda iri mu buhuza ndetse n'ubufatanye n'umutwe wa M23 ko cyabanga ari ikibazo gikomeye kubera ko ari inshuti y'u Rwanda ndetse byagiye bigaragaza umubano utandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Turaza kukubwira uburyo ki Uburundi hashize amezi 7 Minisitiri w'Intebe atavugana habe na gatoya na perezida wa kiriya gihugu Evariste Ndayishimiye Alias Neva, kugeza ubu ngubu bikaba byatangiye guteza umudugararo cyangwa se icyo nakwita nk'intambara ya politike hariya mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kukubwira uburyo ki M23 yasohoye itangazo ivuga ko igiye kwihorera ku cyemezo cyangwa se ku bihano byafatiwe nanga ndetse no ku gitero ingabo za RDC zagabye ku birindiro byayo, aho Amerika yari yasabye agahenge k'iminsi igera kuri 15 kugira ngo habashe guhabwa ibiribwa ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye mu bavanwe mu byabo. Turaza kukubwira ko kugeza ubu ngubu imyigaragambyo iri kubera hariya muri Uganda yafashe indi ntera, kugeza ubwo Minisitiri w'Intebe yahagurutse akavuga ko bagiye gukoresha ingufu za gisirikari kubera ko kwinginga cyangwa se guhendahenda abaturage bagiye batandukanye bitagishobotse, byarenze urwego rwa gisivile. Kugeza ubu ngubu turaza kukubwira Afurika y'Epfo ko inteko ishinga amategeko yabwiye abanyafurika y'Epfo ko kuba abasirikare bayo bari muri DRC bagiye batandukanye baraza kuba bamererwa neza kandi ko biri mu nyungu za politike, aho abanyafurika y'Epfo bo bavuze ko kugeza ubu ngubu batazi habe na gatoya impamvu imwe rukumbi yatuma ingabo z'abanyafurika y'Epfo zakomeza gushirira hariya muri DRC. Abo ni abamama ndetse n'abapapa bavuga ati abana bacu bari gukomeza gushirira hariya muri DRC, tutazi impamvu nyamukuru bari kugenda bapfira hariya, ndetse ko umutwe wa M23 ngo kari ntacyo utwaye kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Rero mbahaye ikaze, njye nitwa Sindingabo Fred, mugiye gufatanya kurambura aya makuru. Reka tuhere ku inkuru ivuga ko Afurika y'Epfo inteko ishinga amategeko yagejeje ku ijambo abanyegihugu, ivuga ko kubwo abanyegihugu ba kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo bari hariya muri DRC ndetse abasirikari by'umwihariko biri mu nyungu za politike, ngo kubera ko abasirikari ntago bajya kurwana nta nyungu habe na gatoya, kandi ko Minisiteri ya kiriya gihugu yasuzumye icyemezo cyo kohereza ingabo hariya mu gihugu cya Kongo yabirebye kandi ko bitahubuka habe na gatoya, kubera ko ngari abacurabwenge babashe kubafata icyo cyemezo cyo kohereza ingabo hariya mu gihugu cya Kongo. Kugeza ubu ngubu Afurika y'Epfo yohereza uruhare runini biciye mu muryango wa SADC, umuryango washinzwe mu mpera za Nyakanga, aho ari umuryango washinzwe ugamije gutabarana, ndetse ko Afurika y'Epfo yohereza izindi ngabo biciye mu muryango wa MONUSCO, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe gutanga imyitozo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye mu buryo bwo kwirwanaho hariya mu muryango wa SADC. Kugeza ubu ngubu Afurika y'Epfo rero irihereza abasirikari bagera ku 2,900 mu basirikari 5,000 basanzwe boherezwa n'umuryango wa SADC. Kugeza ubu ngubu Afurika y'Epfo ishobora kuba imaze kohereza abasirikari barenga 7,000, kuko umuryango wa MONUSCO
cyangwa se Afurika yunze ubumwe boherejemo ibihumbi birenga gatoya 20 no mu muryango wa SADC yabashije koherezamo ibihumbi birenga 290, ari nako bishingirwaho bivuga ko Afurika y'Epfo yohereza abasirikari benshi cyane hariya mu gihugu cya DRC. Nubwo bimeze gutya, DRC nayo iravuga ko Afurika y'Epfo nubwo yohereza aba basirikari ndetse ikohereza n'ibikoresho bigiye bihambaye, ariko nta myitozo cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye byatungurana, kuko Afurika y'Epfo isanga abasirikari bayo nta ruhari cyangwa se nta gitutu cyangwa se nta ngufu bafite bo kuba batera M23 kugeza ubwo M23 ibasha kuba yafata bugwate abasirikari bagiye batandukanye. M23 rero isohoye iri tangazo nyuma y'uko habaye imirwano yashojwe na FRDC, aho Amerika yari yasabye agahenge kagera ku minsi 15 impande zombi zihanganye, aho ni igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za kiriya gihugu cya Congo DRC, kugeza ubwo bamaze iminsi 2 batarimo ku mirwano igiye itandukanye, ariko RDC ikafata icyemezo cyo kuba yatera rwihishwa cyangwa se yakubikira ingabo za M23 zifite ibirindiro hariya Gaseke, aho M23 nayo yabashiye kwirwanaho ikabasha guturitsa bikomeye zimwe mu modoka bari bazanye, aho kugeza ubu ngubu yabashe kwirwanaho ikabasha kuzimirizamo ibyo bitero byose. Kugeza ubu ngubu aho Gaseke hakaba ari amahoro, ari nako M23 yahise isohora irindi tangazo ivuga ko bagomba gukura intwaro zimwe mu zo bashinze ahari abaturage, bityo M23 ikabasha kuba yahangana nabo ubwabo. M23 yagize iti mukure intwaro aho ngaho mu baturage, mureke gushinga imizi mu baturage, mudatuma twangiriza ibikorwa byabo cyangwa se ubuzima bwabo bukaba bwajya mu kaga, murwane nk'abagabo. Ari nako M23 yakomeje ivuga ati icyo ni igikorwa cy'ububwa, aho M23 yo ivuga ko nta mpamvu n'imwe ishingirwaho, ivuga ko M23 yareka kurwanya abasirikari bayiteye, ndetse ko agahenge yo yari yakemeye. Kugeza ubu ngubu mu Burundi ho twababwiye ko hashize amezi agera kuri 7 Minisitiri w'Intebe atavugana habe na gatoya na Perezida wa kiriya gihugu Evariste Ndayishimiye, ariko impamvu nyamukuru ikaba ari agatotsi kajemo ku mujenerali umwe warashe umuntu, ariko bikabasha kutumvikanwaho ku mpande zombi, aho ku ruhande rwa minisiteri bivugwa ko ngo generali kurasa umuntu ngo nta kibazo biteje, ariko ku ruhande rwa perezida akaba yari yashizeho impapuro zo guhita zimuta muri yombi. Nubwo bitubahirijwe, ariko mu Burundi kugeza ubu ngubu Minisitiri w'Intebe amaze ayo mezi agera kuri 7. Icyo ugomba gukora, tugomba kubakurikiranira, turaza kuyababwira mu makuru aheruka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa DRC yagaragaje ko afite impungenge ndetse atewe impungenge n'ibirego bishinjwa Uganda mu bufuza cyangwa se mu bufatanye na M23, kubera ko Uganda yagiye ishinjwa kenshi gufatanya n'uriya mutwe wa M23 n'u Rwanda muri rusange, dore ko ngo abayobozi bamwe na bamwe cyangwa se hari barimo Sultani Makenga, Lawrence Kanyuka baca muri Uganda mu gihe bagiye mu bindi bihugu cyangwa se mu biganiro mu hantu hagiye hatandukanye, ari nako ngo abarwanyi ba M23 iyo bakubiswe babasha kuhungira muri Uganda.